Yes, ni the QuickTimes News ni amakuru dukesha igihe.com aho Iran yaba ifite umugambi wo gutera cyangwa se wo kwihorera kuri Israel. Ni nyuma rero y'igitero simusiga cyahitanye umuyobozi w'umutwe wa Hezbollah Hassan Nasrallah. Igikomeza kwibazwa na buri wese ni icyo Iran ishobora gukora kuri iki gitero. Amwe mu makuru akavuga ko ishobora kuba yatangiye no gutegura ingabo zayo ndetse ngo zimwe zishobora koherezwa muri Liban. Uhawe ikaze rero ni the QuickTimes News nk'ibisanzwe. Nta kindi usabwa uretse kureba handitse subscribe ugakandaho maze tugakomeza kubana gatanu kuri gatanu mu makuru nk'aya ngaya. Ubwo Iran iheruka kohereza ingabo muri Liban byari mu mwaka w'1981. Icyo gihe izo ngabo nizo zatangije umutwe wa Hezbollah. Iran ikomeza kubaka ndetse no kuwagura no kuwushoramo akayabo, ifite intego yo kuwifashisha mu guhangana na Israel. Icyakora amagingo aya bisa naho uyu mutwe waciwe intege cyane nyuma y'uko abayobozi bakuru hafi ya bose bishwe, kimwe n'abakomando bayiyoboraga amatsinda mato y'abarwanyi bayikoreraga. Benshi bagizwemo ingaruka n'igitero simusiga cyagabwe ku byombo bakoreshaga. Israel rero yavuze ko idateze guhagarika ibitero kuri Hezbollah, ibivuze ko izakomeza kuyihangamura mu minsi iri imbere, ku buryo uyu mutwe ushobora kubura ubushobozi bwawo bwo kwihagararaho muri rusange. Benshi rero bari kwibaza niba Iran yiteguye kurebera ikareka umutwe yubatse mu myaka irenga 30 ugasenywa irebera mu gihe gito. Impungenge z'uko Iran ishobora kwinumira zishingira n'ubundi ku buryo yitwaye mu bitero byabanjirije iki ngiki. Nasrallah siwe muyobozi ukomeye wishwe kuri uru ruhande rw'abakorana na Iran. Muri Nyakanga uyu mwaka ubuyobozi wa politike mu mutwe wa Hamas Ismail Haniyeh yiciwe i Tehran muri Iran, birangira ntacyo icyo gihugu n'ubundi gikoze kinumiye mu kwihorera mu buryo bufatika. Amwe rero mu makuru avuga ko Iran iri gutegura ingabo zayo, cyane ko iki gitero gishobora kuba cyari umurongo utukura, kandi mu gihe Hezbollah yasenywaga nk'uko byagenze kuri Hamas, Iran ntacyo yaba isigaranye. Ari nayo mpamvu nta gisobanuro gifatika ifite mu kureka Israel igasenya uyu mutwe wa Hezbollah. Umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ali Khamenei biravugwa ko yatumije inama y'abasirikare bakuru nyuma yo gato y'urupfu rwa Nasrallah. Ibyavugiwemo ntibizwi, gusa benshi bemeza ko bifitanye isano n'uburyo Iran igomba kwihorera. Ni amakuru n'ubundi rero dukesha ikinyamakuru igihe.com. Tudatinze reka twerekeze hano mu Rwanda, aho abakozi ba Ambasade ya Amerika i Kigali basabwe gukorera mu rugo kubera icyorezo cya Marburg. Ni Gumamurugo rero. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasabye abakozi ba Ambasade yayo mu Rwanda gukora bifashishije ikoranabuhanga aho kujya mu biro kubera icyorezo cya Marburg cyagaragaye mu Rwanda. Ngira ngo nk'uko imibare ibitwereka, mu Rwanda amaze kwandura abarenga 26 ndetse 6 bo bamaze kwitaba Imana. Itangazo rero ryashyizwe ahagaragara na Ambasade ya Amerika mu Rwanda risaba abayikorera bose gukorera akazi kabo bifashishije ikoranabuhanga iyakure guhera ku wa mbere tariki ya 30 Nzeri kugeza ku ya 5 tariki ya 4 Ukwakira umwaka wa 2024. Ni itangazo rero rikomeza rigira riti: Guverinoma y'u Rwanda yemeje ko hari abarwayi ba Marburg bari kwitabwaho
nk'uko tuzi ko iyi ndwara ya Marburg ikwirakwira, Ambasade ya Amerika i Kigali yategetse abakozi bayo bose gukoresha iyakure cyangwa se gukora kuri murandasi guhera ku wa 30 Nzeri kugera ku wa 4 Ukwakira umwaka wa 2024. Iryo tangazo n'ubundi ryakomeje rigaragaza ko kandi serivisi zatangwaga bisabye ko umuntu ajya kuri ambasade zibaye zihagaritswe. Mu magambo yabo rero n'ubundi mu itangazo batanze bagize bati serivisi zose zitangwa bisabye ko umuntu agana ambasade yacu muri icyo gihe zizaba zihagaze. Zirimo serivisi zihabwa abafite ubwenegihugu bwa Amerika n'ibazwa ry'ibijyanye no kubona visa, icyo twakita mu rurimi rw'amahanga interview. Kuri uyu wa gatandatu rero Minisitiri w'Ubuzima Dr Sanzimana Sabe yatangaje ko abantu 6 mu Rwanda bamaze guhitanwa n'icyorezo cy'indwara y'umuriro mwinshi iterwa n'agakoko ka Marburg, mu gihe hari abandi 20 bamaze kucyandura. Kuwa 27 rero Nzeri umwaka wa 2024 nibwo Minisiteri y'Ubuzima yatangaje ko iyi ndwara yabonetse mu Rwanda, isobanura ko hatangiye iperereza kugira ngo hamenyekane inkomoko y'iyi ndwara hanashyirweho ingamba zo kuyikumira. Iyi ndwara ikwirakwizwa no gukora ku maraso n'andi matembabuzi y'uyirwaye. Minisiteri y'Ubuzima isobanura ko idakwirakwira binyuze mu mwuka. Ibimenyetso byayo birimo kuribwa umutwe bikabije, umuriro mwinshi, kuruka, kuribwa mu mitsi, gucibwamo na kuribwa mu nda. Uburyo bwo kuyirinda rero nta bundi ni ugukaza ingamba z'isuku no kwirinda gusangira ibikoresho n'umuntu ufite ibimenyetso bisa n'iby'iyi ndwara byavuzwe haruguru. Reka rero n'ubundi tube tubaretse, tube ducumbikiye ahangaha nagaruka. Ni The QuickTimes News. Nk'ibisanzwe rero n'ubundi nta kindi usabwa uretse kureba aho ngaho handitse subscribe ugakandaho, n'ubundi tugakomeza kujya tubana 5 kuri 5 mu makuru nk'aya ngaya. Fatanye mpuzamahanga icyo bita multilateralism, aho tugomba gukemura ibibazo twese hamwe. Turi ibihugu byinshi 193 bigize iyi si, ariko hari ibibazo byugarije iyi si. Mwabonye ibibazo by'intambara n'amakimbirane mu mpande zose zo ku isi, ntabwo bishobora gukemuka hatabaye ubufatanye, hatabaye ibiganiro. Hakaba rero n'ibindi bibazo bijyanye n'igihe tugezemo, ibibazo by'ikoranabuhanga, ibibazo bijyanye n'imihindagurikire y'ikirere. Ibyo ni ibibazo byose bidushishikaje twe nk'u Rwanda. Twebwe rero n'ibyo ngibyo tuzavuga bijyanye no guteza imbere ubwumvikane n'ibiganiro hagati y'ibihugu, ari byo multilateralism. Ukomeje kuri uko mugomba gufatanya hagati n'ibihugu, ubwo reka nano mitinga mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afurika aho u Rwanda ruherereye, bitewe n'amakimbirane akomeje kuba hagati y'u Rwanda na Congo, nize ngamba zihariye u Rwanda ruri gufata mu guhosha amakimbirane no kwimakaza amahoro arambye mu karere? Hari ibiganiro bya Rwanda nk'uko mubizi, aho umuhuza Angola afasha u Rwanda na Congo kuganira kuri iki kibazo. Ubu nibyo tukirimo, ntabwo ibibazo birakemuka, ariko turizera yuko uko ibiganiro bigenda byigira imbere, uko umuhuza agenda bigiramo uruhare rugaragara ko mu bihe biri imbere tuzagira icyo tugeraho. Nkuko bivuze, ibiganiro bimaze kuba igihe kinini. Niki umuryango w'abibumbye wagombye gukora kugira ngo ibintu birusheho kuba byiza? Umuryango w'abibumbye akenshi ushinzwe amahoro mpuzamahanga. Hari ibyo ukora byo kohereza ingabo mu bihugu, izi ngabo zo kubungabunga umutekano zo bita peacekeeping operations. Hari ibindi ukora bijyanye n'iterambere, ariko twebwe dushyigikiye rwose uruhare rugaragara rw'umuryango w'abibumbye, kandi tukaba twizera ko uyu muryango, kuko ni umuryango wacu, ni twebwe tuwugize, ko uzakomeza gufasha
ibihugu by'isi gukemura ibibazo by'amakimbirane no gukemura ibindi bibazo bijyanye n'iterambere, ibibazo bya climate change, imihindagurikire y'ikirere n'ibindi bibazo bigomba gushakirwa umuti ku rwego mpuzamahanga. U Rwanda rwakomeje kumvikana ko rushyigikiye umutwe wa M23 rukabihakana, nyamara iyo habaye ibiganiro hagati ya Kongo u Rwanda rugomba kuba mu biganiro. Ni iki mufite kuba mwavuga ku butegetsi bw'u Rwanda? Ni iki mwasubiza kuri icyo kibazo cy'uko mushinjwa mukabihakana ariko mukagaragara mu biganiro bihuza ibyo bihugu byombi? Ibiganiro tujyamo ntabwo ari ibiganiro bigenewe imitwe yitwaje intwaro y'uburasirazuba bwa Kongo. Tujya mu biganiro hagati y'u Rwanda na Kongo nk'ibihugu n'umuhuza ari we Angola. Dufite ikibazo cy'umutekano cy'uyu mutwe w'abajenosideri wa FDLR ufashwa na leta ya Kongo ndetse wanashyizwe no mu ngabo za Kongo. Niyo mpamvu twe twashyizeho ingamba zo kwirengera nk'igihugu. Twebwe iki kibazo kidushishikaje ni ikibazo kijyanye n'umutekano w'u Rwanda. Iki kibazo rero cya 23 ni ikibazo cy'abanyekongo, ni umutwe w'abanyekongo urengera inyungu za community y'abanyekongo. Kandi nk'uko mubizi icyo kibazo cya M23 iriho ubu ngubu cyari gihari hashize imyaka irenga 10. Muri ko muri 2012 na 2013 uwo mutwe wari uhari, kubera ko wari ufite ibyo urengera, ariko ikibazo ntabwo cyakemuwe mu mizi. Habaye intambara, ntihagira igisubizo cya politiki gitangwa kugira ngo ikibazo gikemuke burundu. Nize nzitizi nakunze guhura nazo mu byerekeranye no kugira amasezerano y'amahoro arambye mu karere? Ni ibibazo bibiri. Ikibazo cya mbere ni ubushake buke bwa guverinoma ya Kongo, kuko uko twigira imbere badusubiza inyuma, ibyo batubwiye ntabwo babyubahiriza. Donc ubushake buke rwose bugaragarira wese kandi butangiye no kugaragarira umuhuza. Hanyuma icya kabiri ni ukudashaka ku ruhande rwa Kongo gukemura ikibazo mu mizi, kuko ntabwo ikibazo cy'abanyekongo b'abatutsi, abanyekongo bavuga ikinyarwanda gishobora gushakirwa umuti hakurikijwe intambara, hashingiwe ku ntambara, cyangwa se ikibazo ntikinahabwa agaciro. Ni ikibazo kigomba gushakirwa umuti hashyizweho ibiganiro byeruye hagati ya leta ya Kongo n'uwo mutwe wa M23 uharanira inyungu z'abo banyekongo.